pa kar uradno. Torej, spoštovani, v veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije Argos na našem drugem strokovnem simpoziju. Nekateri ste bili že z nami lani, ko smo raziskovali življenje in delo Lili Novi. No, letos je pa na vrsti naša draga Ada Škerl. Torej, ta strokovni simpozij, to bi želela poudariti takoj na začetku, je prijavljen tudi kot projekt na Mestni občini Ljubljana in smo veseli, da nas oni pri tem delu podpirajo. Torej, turistični vodniki, člani društva Argos, redno in vsakodnevno predstavljamo našo kulturno dediščino in literarni turizem je eden tistih, ki se mi zdi, da je nekako najlepše sprejet, zato ker je tako močno čustveno nabit. Tako da takršno delo in srečanje je zelo dobrodošlo, ne? Se je pa vedno težko odločiti, koga predstavljati, no, ampak mi smo se odločili, da ob 100. obletnici rojstva Ade Škerl, da pride čas zanjo. Milena je zdaj že kar dala en kup idej za prihodnja leta, tako da imamo že za naslednjih 10 let dovolj dela, no, ampak kakorkoli. Glede na to, da je Ada Škerl živela v polpretekli zgodovini, je marsikateri spomin nanjo še živ in to bomo danes tudi lahko podelili z vami, ne? Tako. No, bo pa letošnji simpozij še posebej svečano odprt, namreč z nami je Inga Ulokina, ki se je odločila, da prostovoljno poživi naš dogodek in namreč ona je akademska violinistka in skladateljica in nam bo podarila čudovit uvod, namreč Omaž pour Ada Škerl. Ja, to je res čudovito. To je diptih 2 kontrastnih skladb, nastalih po navdihu ilirike Ade Škerl. Melodija prve skladbe predstavlja hrepenenje duše, opisano v pesmi Rada tvojih vrat bila bi kljuka. Druga skladba pa je glasbeni odraz svetle otroške pesmi Mamici za rojstni dan iz zbirke Voščila. V skladbi se ritmično in melodično parafrazira vers Ti sonček nam, mi žarki tvoji. Obe skladbi sta del ciklusa violinskih solo kompozicij, posvečenih izjemnim ženskam, ki so živele in delovale na Slovenskem. Med njimi je tudi Omaž pour Alma Karlin, to je bilo pred kratkim v Celju, potem pa Omaž pour Fanny Hausmann ter Omaž à la reine Barbara, kraljici Barbari. Tako da, Inga, prosim, oder je tvoj.
Lepa hvala, Inga. Inga se bo vrnila, tako da ne skrbeti. Je pa tako, da mi vsako leto gostujemo tukaj v Vili Zlatica, naš sponzor, Forum slovanskih kultur, tako da Mateja bi te lepo prosila, če lahko kakšno besedico poveš kot sponzor. Hvala lepa. No, sponzor, Sponzorka. Ja, lepo vas pozdravljam, no, žal mislim, zdaj mi je ta protokolarna vloga pripadla po tem čudovitem uvodu, tako da upam, da ne bom preveč s kakšnimi površnimi besedami tukaj zamorila, ampak v vsakem primeru vas lepo pozdravljam v Vili Zlatica, v prvi vrsti v imenu Foruma slovanskih kultur, ki tukaj domuje, ampak posledično kot Forum slovanskih kultur, kot en projekt, ki se je potem razvil v eno samostojno organizacijo, je pa kulturno-turistična pot pisateljic. In ravno s to potjo pisateljic lahko rečem, da si tudi mi lahko lastimo ne vem, eno iskrico inspiracije za ta srečanja, za simpozije. Po nekem srečnem naključju ali pa ne, smo se spoznali z Matejo Kregar-Gliha, z Društvom regionalnih turističnih vodnikov in Mateja je pokazala veliko naklonjenost za te literarne poti, za literarni turizem in seveda za odstiranje zgodb o pisateljicah, za katere pač seveda vemo, ne bom nič novega povedala, kako marginalizirane so pravzaprav v našem literarnem kanonu ali pa literarni zgodovini. Tako da ne samo mi, seveda zdaj se srečujemo na tem simpoziju že drugič, vsekakor upam, da bo to postala ena serija, nadaljevanka
mislim, da zdaj ne smemo odnehati na noben način. Vsekakor pa delamo še druge stvari, tako da imamo vodstva po različnih slovenskih mestih, po Ljubljani sta nas vodila recimo Mateja in Janez, pa potem novi. Zdaj prav vračam se iz Celja, kjer se je pravkar vključila v pot tudi Alma Karlin, tako da nas je Jerneja Jezernik popeljala po poti Alma Karlin. Veliko smo izvedeli tudi o gradivu in tako naprej, mislim, tako je bilo zelo poučno. In začeli smo z enim projektom, kot forum sicer, ampak na pobudo Poti pisateljic. In sicer dobili smo en manjši Interreg projekt povezan z Evropsko prestolnico kulture, ki je posvečen Ljubki Šorli in pisateljica Goriške. Tako da zdaj kulturno tokratni simpozij, najprej vam pokažem tole, to je seveda produkt lanskega simpozija, upam, da bomo tudi letos naredili eno tako knjižico, da nekaj ostane za nami, da vemo, kaj delamo. Slučajno se srečujemo v času Dneva evropske kulturne dediščine, ki so prav tako namenjeni prav mreženju, prav kulturnim potem, ker kulturne poti so tiste, ki povezujejo kulturo, v tem primeru umetnost, literaturo, s turizmom, z ljudmi in navsezadnje tudi z rekreacijo, kot smo prej govorili z gospo Jasno, da se malo tudi odmaknemo od ekranov, pa mogoče literaturo spoznavamo tudi na kakšen drugačen način. Predvsem pa kaj pot pisateljic je ena izmed kulturno-turističnih poti sveta Evrope, to so poti s posebnim certifikatom, za katerega se je treba pač tudi prizadevati. Njihova značilnost je ne samo to, da je to turizem, ne samo, da je kultura, ampak da so tudi evropske vrednote, da so to vrednote sveta Evrope, da je to enakopravnost, da je to demokracija, svoboda, da so to predvsem človekove pravice. Jaz mislim, da za našo potjo mi zelo lepo odgovarjamo na vse te nekako zahteve, ki jih postavlja svet Evrope. Moram reči, da naša pot vzbuja zelo veliko zanimanja, tako da se mi zdi, da nekako nagovarjamo da govorimo o nekih vprašanjih, ki niso pereča samo pri nas, ampak tudi drugod po Evropi. In veseli smo, da pravzaprav lahko odspiramo res, recimo, da spoznavamo to eno tako grenko, bom rekla, veselje, trpko veselje, da lahko spoznavamo tudi avtorice, o katerih prej smo vedeli zelo malo. Ada Škerl, ne vem, nekje meni, ne vem, odmeva kot neka otroška pisateljica, nekje z otroštva, mi to je nekaj več, pa že skoraj ne morem povedati. Ne, sem se morala prav seveda poučiti, da je prav ona nekako začetnica te intimistične poezije, kaj je zaradi tega doživljala, koliko pred pesmimi 4, in vsi seveda poznamo, o katerih govorimo, je ona pisala to vrstne pesmi. Tako da mislim, da je tudi vsa ta naša prizadevanja so zelo dragocen prispevek k slovenski kulturi in k poznavanju in slovenski literarni zgodovini. No, seveda, in to je tudi tako, da zdaj tukaj z nami predsednica društva, sicer naša direktorica, ki je ravno prišla s poti, mogoče bo še ona dodala kako besedo. Tako da drugače pa dobrodošli. Samo en lep pozdrav, da sem obveziti na poti, da bom prav veseli, moram, da se tudi jaz kaj novega izvem, kaj moram reči, v prejšnjo sem strašno dragoceno, ki smo imeli predstavitev, tako da tudi tega se vem, kako da nič. Tako da dobrodošli. No, povedala bi še to, da v našo kulturno pot so sicer vključene od slovenskih pisateljic in pesnic Zofka Kveder, Lili Novi, zdaj po novem Alma Karlin in Ljubka Šorli, zaradi tega, ker se mi moramo tudi nekako omejiti, nekako zamejili smo obdobje, ampak to ne pomeni, da mi ne moremo govoriti tudi o drugih literarnih ustvarjalkah, kot je na primer Ada Škerl in še kdo. Vsekakor se pa tudi veselim današnjega sprehoda in da se podamo tudi po poteh Ade, čeprav mogoče ni tako enostavno kot po poteh Lili, ampak prepričana sem, da bomo izvedli veliko in spoznali tudi dele Ljubljane, ki jih prej, ki jih drugače ne. Hvala. Hvala lepa. En aplavz še za naše sponzorje. Torej, tudi letos smo se povezali s številnimi strokovnjaki literarnega turizma, tako iz domačih logov, kakor tudi iz tujine. Radi bi, da bi bili današnji prispevki v pomoč vsem, ki predstavljajo literarno dediščino in tudi raziskovalcem kot navdih v prihodnje. Prisluhnili bomo prispevkom izredne profesorice doktorice Fakultete za turizem,
v Mariboru, Univerze Jasne Potočnik-Tokler, potem doktorice Rite Baleiro, redne profesorice na fakulteti v Algarve, ona se nam bo priključila preko spletne povezave, doktorju Giovanniu Capecchiju, profesori na fakulteti v Perugii, vidim, da je že povezan z nami, potem doktorici Dari Pavlič, je ravno kar šla ven, se pravi, bo prišla kmalu nazaj, izredni profesorici na Filozofski fakulteti, tukaj Univerze v Ljubljani, Branetu Mozetiču, doktorici Mileni Milevi Blažič, redni profesorici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, kolegici Urša Sreš, je tukaj le z nami, že online kontrolira, če je vse v redu. No, jaz pa bom potem v okviru moje doktorske teme spletnih vodenih ogledov, se lahko pohvalim, da je moja mentorica tukaj prisotna z nami, predstavila projekt, ki ga je pravzaprav razvila moja kolegica iz Irske, Sofija Mauro, in na koncu dneva seveda še lepo vabljeni v družbo mojega kolega Janeza Viranta, ki bo izvedel ogled po poteh Ade Škerl v našem glavnem mestu. Seveda, predno zaključim ta uvodni del, ponovno lepa hvala Mestni občini Ljubljana, ki je projekt finančno podprla, in pa seveda tudi Forumu slovanskih pisateljic, ki nas gostijo. In seveda za konec mislim, da je prav, da ponovno povabimo našo Ingo, ki že uglašuje violino, da nam da še nek duhovni zagon. Vsi vemo, da je Ada Škerl rada potovala po Franciji, in zato je Inga se odločila, da bo izbrala za zaključek njenega dela skladbo francoskega skladatelja Jacquesa Ferrola Mozaja, ki nosi naslov Etuda romantika. Inga, prosim.
Evo, Inga, lepa hvala. Ja, lepa hvala. Ja, Inga bo še trenutek počakala z nami, drugače pa, da nadaljujemo, profesor Jasna Potočnik-Topler nas bo že vpeljala v destinacije in literarne poti, ker je to njena tema, tako da bi Primoža prosila, če bo lahko delil njeno predstavitev. Jasna, mikrofonček je pa vaš. No? No? Inga, da se vam zahvalimo, ja. Me je takole obogatila in tole, bom rekel, brezplačno, takole da, evo, ena majhna pozornost. Hvala vam. Moj izbor, evo. Lepa hvala in kot rečeno, evo, zdaj pa gremo že naprej z našo prvo temo, destinacije literarne poti. Ali lahko samo tako? Hvala lepa. Tako, smo na pravi predstavitvi. Dober dan še enkrat vsem, lepo pozdravljeni. Veseli me, da sem lahko del te zgodbe. V čast mi je, ker tukaj vedno prav žubori od te ustvarjalne energije in je vedno lepo srečati to družbo veliko znanih obrazov in izmenjati ideje. In kot je rekla že Mateja na začetku, smo že debatirali o idejah, o imenih, kaj se dogaja, kaj še lahko naredimo. Torej, literarne poti so pravzaprav ena od zelo priljubljenih oblik literarnega turizma v porastu, sploh glede na to, da se trenutno na tem področju literarnih kulturnih poti dogaja zares ogromno. Lahko prosim kar naprej. Veliko projektov se odvija na različnih koncih, tako da pravzaprav težko sledimo. In seveda, zakaj so literarne poti tako zelo
priljubljene. Eden od odgovorov je zagotovo v tem, da presegajo literarno izkušnjo in presegajo tudi geografsko in turistično izkušnjo. Čeprav so zelo pogosto uporabljene kot orodje znamčenja, diferenciacije, podaljšanja turistične sezone in seveda kot neko orodje lajšanja prekomernega turizma. Zato so recimo izjemno priljubljene na področju kulturnega turizma. In literarne poti so seveda priljubljene za nagovarjanje ne samo tistih, ki so poznavalci literature, ljubitelji literature, ampak lahko z obogatitvijo, z različnimi vsebinami pravzaprav nagovarjajo najrazličnejše segmente turistov in najrazličnejše starostne skupine. Raziskave na tem področju so pravzaprav zelo skope in če pogledate raziskave, je informacija, ki jo mogoče dobimo na prvi pogled, da je literarni turizem stvar, ki je v izumiranju. Ker vse statistike, ki so bile do zdaj opravljene na tem področju, kažejo nekako, da je povprečen oziroma tipični literarni turist nekdo, ki je v zgodnjih 50-ih in v marsikateri raziskavi gre za literarno turistko, ki je pripadnica višjega srednjega sloja in šteje nad 50 let. Tako da, ko je kolegica Rita Baleiro, ki jo boste kasneje videli tudi v predstavitvi, ki se nam bo pridružila prek spleta, gledala te rezultate, je dejala, da pravzaprav se boji, da je literarni turizem v izumiranju. Ampak kot vidimo, daleč od tega in z literarnimi potmi je pravzaprav mogoče narediti marsikaj, obogatiti turistično ponudbo in turistične izkušnje. Je pa res, da je pomembno, tole sem posnela na eni od predstavitev že pred leti, na eni od angleških univerz. Vemo, da je v Veliki Britaniji, kar zadeva literarnega turizma, celotna situacija precej boljša, da so precej pred nami. No in dejstvo je, da ni dovolj, da imamo samo recimo mapirane točke, da imamo zemljevid, ampak da je k temu treba dodati ponudbo in ne samo to, da je izjemno pomembno, da znamo ta doživetja spraviti v ustrezno zgodbo. To je pa tisto, s čimer se ukvarjajo naši kolegi turistični vodniki in vodnice. Torej, od steze do doživetja zgodba kreiranja literarnih poti in v občini Ilirska Bistrica trenutno nastaja ena taka pot, Ketejeva pot, kjer lahko spremljamo ta proces. Se pravi, začeli so z ugotavljanjem, da obstaja neka učna pot iz leta 2006, kjer so smerokazi neurejeni, kjer se točno ne ve, kje se pot začne, kje se pot konča, kjer manjkajo podatki, kjer manjkajo zgodbe, informacije, kjer manjkajo prostori, kjer lahko človek počije, dobi dodatne informacije, mogoče kupi spominek in zdaj so to pravzaprav spravili v eno obliko, ki živi. Najprej seveda med domačini, njihova želja oblikovalcev, osnovalcev, trenutno je za pot odgovorna občina Ilirska Bistrica. Želja pa je seveda privabiti tudi obiskovalce od drugod, v prvi vrsti iz Slovenije in razmišljajo tudi že o kakovostnih prevodih, kakovostnih turističnih vodičih, ki bodo vsebinsko ustrezni, da bodo privabili tudi obiskovalce od drugod. Mislim, da se na to predstavitev ne bomo mogli zanašati, tako da smo nekje pri drugih zgodbah, kot kažejo te drsnice. Lahko greste malo naprej, prosim. Še naprej. Torej, ne bomo se kaj dosti ukvarjali s teorijo literarnega turizma, ker se nam kasneje priključi profesorica Rita Baleiro. Je pa zagotovo pomembno, da pravzaprav literarne poti sodijo tudi v ta
v sodobno posthumanistično pojmovanje turizma, se pravi, ne gre zgolj za literarno ustvarjanje, ampak gre za spodbujanje različnih vrst kreativnosti, za, kot je omenila na začetku Mateja Jančar, za odmik od sedečega načina življenja, skratka, odločitev, da gremo na pot po literarni poti, pravzaprav odločitev za zdrav način življenja, za preživljanje prostega časa, stran od telefonov, stran od tehnologije, mogoče v pogovoru z družino, z otroki ali pa s tistimi, ki imajo podobne vrednote kot mi in jih srečujemo na tej poti. Seveda pa poti po drugi strani ponujajo tudi prostor za razmislek, za mogoče osamo. Različni smo in ni nujno, da izbiramo poti samo za druženje, lahko jih tudi zgolj za refleksijo, za razmislek, za nabiranje novih idej. Verjetno poznate iz družbenih omrežij tisto pravilo, da ko sedimo na sestankih in zbiramo ideje, so v večini primerov tiste ideje bolj uboge. Če pa se odpravimo ven na pot, so tudi praviloma ideje boljše, bolj bogate, bolj ustvarjalne. Torej, povezava med literaturo in turizmom, vpliv literature na spoznavanje krajev in kultur. Gre za področje, ki ima velik potencial in tukaj je tudi posebno mesto za humanistiko. Marsikdaj do humanistične študije postavlja en poseben okvir kot področje, ki je mogoče v primerjavi z naravoslovjem manj dobičkonosno, manj pomembno in prav pri razvijanju teh literarnih poti in literarno-turističnih produktov ima humanistika izjemno pomembno mesto. In ko gre za snovanje vsebine literarnih poti, je ključno, kar vedno poudarjamo, da je treba te vsebine snovati interdisciplinarno, se pravi s povezovanjem med različnimi strokami in še posebej pomembno v sodelovanju z domačini. Neka pot, literarna pot, bo dobro živela in zaživela le, če bo v prvi vrsti posvojena med domačini in če bodo domačini z njo živeli, jo znali morebitnim obiskovalcem in turistom tudi predstaviti, deliti kakšno informacijo in jo tudi priporočiti. Gremo prosim naprej. Tako, ta del smo načrtovanje literarnih poti pravzaprav že obdelali. Ko gre za literarne poti, torej vsekakor literarni turizem in povezovanje z drugimi tipi turizmov, kot rečeno. Pomembno je, da se literarne poti obogatijo z dobro ponudbo, se pravi ne samo s kulinarično, ampak da lahko obiskovalci na literarni poti spoznavajo tudi običaje, tradicije, da imajo priložnost slišati dobre, odlične zgodbe. In ta doživetja na literarni poti je seveda mogoče obogatiti zelo raznoliko, tudi glede na to, kaj določene obiskovalce poti zanima. Ni nujno, da je vsaka pot, vsako vodenje enako, to turistični vodniki vejo zelo dobro, ampak da se prilagodijo te izkušnje glede na zanimanja posameznih obiskovalcev. In literarne poti torej omogočajo, da lahko določeno destinacijo spoznamo s povsem drugega zornega kota. Recimo med nami verjetno večina precej dobro pozna Ljubljano, ampak mogoče hodimo po nekaterih ulicah vsakodnevno, ampak ko se odpravimo pa po ulicah z določeno ustrezno literarno interpretacijo z zgodbami, pa lahko destinacijo, govorim na primer tudi o Ljubljani, spoznamo z čisto drugega zornega kota. Izobraževalna funkcija literarnega turizma in literarnih poti je tukaj seveda vedno v ospredju in izjemno pomembna. Še ena stvar,
je ključna, ko govorimo o načrtovanju literarnih poti. Prej sem že omenila, da so v turizmu pogosto uporabljene kot orodje se pravi, za marketing, za znamčenje, za spodbujanje identitete določenega kraja. Hkrati pa tudi za preusmerjanje turistov z tistih točk in atrakcij, kjer je turistov preveč, na določene konce do atrakcij, kjer je turistov manj, se pravi, da ni gneče. In še ena od skrbi literarnih poti in literarnega turizma je tudi ta, da seveda spodbujamo tudi nastajanje novih literarnih poti, vsekakor se pa vedno skušamo izogibati prekomernemu turizmu. Torej, da, tudi nove literarne poti, ampak vedno v soglasju, skupaj s sodelovanjem z domačini, z različnimi strokami in pa vsekakor velik ne množičnemu turizmu. Tukaj na tej točki bi naredila piko. Se opravičujem, se bomo naučili do naslednje predstavitve, sicer pa čas za vprašanja bo verjetno kasneje v debati in z veseljem se, da se pogovorim, kakšno vprašanje, z veseljem poklepetam. Hvala lepa. Torej, hvala lepa, profesor Jasna. Zmeraj vedno zanimiva tema, bi rekla. Bomo še nadaljevali. Zdaj pa mislim, da imamo že na spletni povezavi, sicer bi naj bila na vrsti Rita, če pa Rite ni, je, poglej, evo bomo dovolili. Dovolite, prosim, da Rita vstopi in da bo potem lahko tudi z nami delila svojo predstavitev. Ja, evo jo, je že gor, krasno, bomo jo še določili, tako. Jaz sicer zdaj ne bi bila še Darja, no, ampak bo lahko, kaj želi Rita na povezavi, je v redu, v redu. Mislim, da nas sliši. Rita, can you hear us? Yes, good morning. Yes, nice. Well, we cannot hear you, so just a second. Maybe then when we will switch the audio. So just please, before you start, if you can try share screen. Okay, I will try now. Just a second, please. Tukaj najprej prosim, če izključiš, da bova midva tukaj izključila, pa bo pa šlo. Okay. Ja. Najprej ne ona. Can you see it? Yes? Okay. Yes. Thank you. Well, we are ready. Thank you very much. Rita, can you hear us? Yes, so please now you can already start your presentation. Thank you very much. Okay, I will start. Okay, well, first of all, I want to thank Jasna Topper for putting us in touch and for the invitation. And I want to thank Argos and the Forum of Slavic Cultures. Thank you so much for the invitation. It's a privilege to be here with you. So the title of my presentation,
you have already seen it in the program, but it's exploring literary tourism, unveiling places and tourists through fictional worlds, sorry. Oh, sorry, and I skipped one slide. This is the structure of my presentation. So I will briefly explain what literary tourism is. Then I will show the results of two research that I've done. Research on literary tourists and research on literary museums. So what's literary tourism? Literary tourism is traveling to literary places, and literary places are places depicted in fictional or non-fictional literary texts, places associated with writers' biographies, and also places that are socially built to celebrate literature and its authors, for instance, literary museums. Literary tourism is not something new. It has been around for 500 years, as books and authors have always motivated visits and people to travel to places that are created by literature. However, there are still few studies on literary tourists. That's why we decided to conduct a research on literary tourists with the aim to contribute empirical data on their motivations and experience. Just a research assumption regarding this study. Due to the complexity of the tourist experience as an individual psychological process, the analysis of the experience focused on the elements that constitute experience. For instance, visitors' motivation and the meanings they attribute to literary tourism after visiting and interacting with the places. So we targeted people that had already experienced literary tourism, and we had a final sample of 79 respondents. They are mostly female, with an average age of 45 years old. They hold a college degree, most of them, like 93.5, and they have an upper middle class income. This demographic confirms research from previous research about literary tourists. About the preparation and the time they invested. These tourists invested between 1 week up to a month and between 1 month up to 3 months in the preparation of their visits. And how do they prepare for the visits? They research online, they reread the literary texts, and they reread the author's biography. But there are almost 20%, 90% that did not plan. They were just invited by friends or family or universities to do the experience. And only about 3% resorted to a travel agency, because there are travel agencies that are specialists in literary tourists. About their companions, who do they go with? Almost half goes with friends and family, but there's a percentage, almost 34%, that goes alone. And what is the literary place that they most visited? Well, the most frequented literary place that these tourists visit is the writers' home museums. This is another result that is confirmed by previous research and is not surprising, as writers' home museums have been popular for centuries. Where did they travel to? More than half of the respondents indicated their country, but not the place where they used to live. So we can assume that visitors seem to prefer to have memorable experiences rather than travel to a foreign destination. This recalls the concepts of slow, small, and local, and the differentiation in the postmodern society where tourism is part of everyday life. The remaining 47% visited a literary tourist attraction outside their country.
Regarding the motivations, the survey presented 15 variables, but the one that stands out for these literary tourists is to better understand the literary work. To better understand the literary work. So this also tells us that the experience of the literary place contributes to adding new elements to the interpretation of the text. In the case of the Writers' House museums, the most frequently visited place among these respondents, there is the expectation that it will act as an addendum to reading and as a complement to the portrait of the authors. This result also highlights the educational potential of the experience of literary tourism to contribute to textual hermeneutics. Imagination and co-creation. It was interesting to see that respondents acknowledge imagination as a co-creation device in the production and consumption of literary places. This means that when confronted with something unfamiliar, imagination is implicit in an act that requires the active participation of the visitor rather than being strictly controlled by the physical context. What surprised the most? 3 things. The importance of the imagination, like I've just said, the fact that they could see the places they had imagined when they read the text, and the fact that they got emotional during the visits. So main research findings. We are talking about who are literary tourists. They are female, a mature group with a college degree and a high income. Preparation independently for at least a month, research online, and rereading the literary text and the author's biography. Companionship, both things happen, either traveling with friends or alone. Experience is highly influenced and determined by the literary place. The surprise of seeing the places they had imagined while they were reading, the unexpected emotional nature of the experience. The motivations, the main motivation is to understand the text better. And to that, it's important to see the places where the authors have lived and the places that the author portrayed in their texts. Now, the last part of my presentation is about another research on literary museums. I wanted to know, what do visitors say? So what is a literary museum? A literary museum is a museum genre from the constellation of museums, and their objective is acquisition, preservation, and communication of literature to promote knowledge of literature and its role in society. So like in the previous research, I had an assumption. I departed from the assumption that the tourist experience continues after the visit, and that the interpretation of visitor reviews can provide information to understand the visitor's experience. So this was an exploratory qualitative study that adopted an interpretive and inductive approach to analyze the perceptions. The word is important here, perceptions of national and international visitors to Portuguese literary tourists. To Portuguese literary museums, as recorded in user-generated content on TripAdvisor. So, methodology. First, I started by doing an inventory of all the Portuguese literary museums. We have 31 museums. It's not a lot, but we are a small country. Identify the museums that had reviews on TripAdvisor, collect the reviews. So I collected around 450 reviews. I conducted content analysis using NVivo software to analyze content. And after this analysis, I identified 1,052 calling references that then were organized in 7 high-frequency themes and 23 sub-themes. I will now present these high-frequency themes. So, what do visitors want to
want to learn when they visit a museum. They want to learn about the author, his work, and the past. So I transcribed here in blue some of the reviews for you to have a more clear idea of what people say. We really enjoyed being temporarily transported to the past and learning a little more about what inspired the writer. Or another review, the books, notes, videos, and audio take us into the life of this great writer. The visit was an immersion in the great historical moments and a reflection on our social political context, which the author also addresses in his works. So, literary museums are places of literary and culture memory, and they are the tangible link between the world of the living and the world of the dead. And their experience is also an opportunity to travel back in time. That's why people say transported to the past, immersion, because museums can annul the barriers of time and space. Visitors also want to feel the presence of the author, and they say, with so much care and different ways of approaching his work, I left the house feeling close to dear Fernando Pessoa. Fernando Pessoa is a Portuguese author. To visit this house museum is to go back in time and feel the soul of the author. So these museums act as portals to the author. They offer a close-up of the writer, the places where he slept, where he wrote, and the landscape that inspired the writer. All this is important to the visitors. But also the visit to a literary museum can also be an opportunity to discover authors. So there are people who say, to be honest, I didn't know anything about the author, but after the visit, I learned about his life story, the way he lived in that house, and I immediately wanted to read one of his books. And another visitor says, I should open this review by saying that I knew nothing about the author before a recent holiday in Lisbon, and this house served to pique my interest and encouraged me to find more about him. Another high-frequency theme in the analysis of the reviews was authenticity. The myth of authenticity seems to derive from the fact that expectations have been met, okay, or exceeded, and from also a feeling of accessing the past. A reviewer says, it was spectacular, as if we were back in the past. I had just read the author's biography, and it was as if I was inside the book, in the places he described so well. Everything was there, and I really enjoyed it. Another, also the notion of co-creation. To experience the Literary Museum, the visitor's participation is very important to create an authentic experience. And authenticity is not an objective quality of what is seen, but visitors' agreement on the qualities that define objects and places as authentic. In this process, the implicit authority of the museum as an agent of authentication and pre-interpretation of objects and places plays a fundamental role as it triggers a perception of objects and places as genuine and real. Objects and places impact visitors by what they evoke rather than what they are. And the visitor says, for me, it was very interesting to be in the room where the author lived and to be able to stand next to the mythical chest of drawers on which, in a single night, he wrote the famous The Herdsman. He's talking about Pessoa as well. The objects are very important because they facilitate the communication of intangible elements, like the past. They facilitate the communication of the past. They reconstitute the past, and by doing that, they perform cultural memory work. They foster imagination, communication, like I said, and the production of knowledge about the authors, their work, and their context. And also the objects favor the interaction between the visitor and the place.
So one visitor said, it was amazing to see his diaries, the drafts, the manuscripts. Another high frequency theme in this analysis is the critical role of the guides, the tour guides. They play a very, very important role in the experience. So one of the reviewers says, the José Régio is a Portuguese author. House Museum was the first house museum I visited. The experience couldn't have been better. The lady who accompanied us on the tour was super expressive and fun and included our participation in the visit in a spectacular way. Another visitor says, I highly recommend taking the guided tour in which we are told lesser known anecdotes about the poet's life, leaving us with the feeling that we know him almost as a friend. The guides made us feel, the guide and the narrative that the guide constructed made us feel we were inside an author's novel. But there are also things that disappoint the visitors, and these things are the high costs of the entry tickets, the excess of technology, incorrect information about the opening times, and the lack of information in languages other than Portuguese. So they wrote some things like, there wasn't much to see in this house museum. It's just an ordinary farmhouse with some antique furniture, doesn't make for an unforgettable experience. The house is basically empty rooms with information posters all in Portuguese. I think you will find very little about Pessoa. You'll find his presence much more walking the streets of Lisbon. So, main research findings: visitors want to learn about the authors. The personal objects and the recreation of the house's interior facilitate an authentic experience by conveying a sense of a journey into the past and feeling closer to the author. Visitors who did not know about the author wish to learn more and learn their books. And a guided tour with a good narrative is fundamental to feeling immersed in the visits. And with this, I conclude my presentation. I chose a quote by Marcel Proust in one of his fictional novels, where the characters say, had my parents allowed me, when I read a book, to pay a visit to the region it described, I should have felt that I was making an enormous advance towards the ultimate truth. So thank you so much. And research with you. And if you have any questions, I will gladly answer them. Thank you.